Christian te chuanin Isua hi min chandam tu ania kan lalpa ani ting kan soi thina kan soi dan le mu dan chu ko san sang sanga hianin ain ang vek kher lo ti chu kan se ome atlang puin Isua chu pathian fapa pathian na nayani ti hi kan inzirtir dan tlang pui chu ania Christian ten kan inzirtir na lam kha chu kan soi tum berani lo wangin khat ti china khanin du tok taila sa khodanga hianin Isua chu tunge nia an lo mu ve ti chungchang hi i han ngai thadon tiang heng kan han tar lan tur te hi mani ngai dan emo tuemo ngai dan lam ni lavin sa khodang te le khabu le an zirtir na ang chi atanga lak kho mani ti kha lo she ma sataila heng sa khuwa kan han soya po hianin hetiang diak diak hianin amimal ang chuanin an pom vek lawang te ro chu kan sia ta tul ome amma sabera chuanin Judaism kan ti maya hianin Isua hi engtin nge an hua an pom dan chungchang hi i han en tiang Judaism hi Christian sa khuwa alo pian chua ma dei khanin kum sang chuang alo kal to ti chu kan sianga chu wangin Isua ngei po kha Judami angin alo piang ani ti po kan se ome Isua chungchang hi Juda te thirna tangin ziak tam taka oma chung zinga chuanin Isua thi hnu lama Juda ten Isua chungchang an soidan ang chi hi soi a hlo zuala chuti hun laya Juda te chuanin tila Talmud le Toledot Yesu ti buang chi tangtia an soidan chu hetiang deuh hi ni man lai Juda te khanin Isua hi chu a om nge yani ti chun poma chuti rual chuanin Isua nu mari kha nula thiang hlim kan ti mai a om zia chu Isua kha nula thiang hlim laka piang tharau thiang hlim laka piang kan tiang chi kha chu an hnol thungani mari chu tlangwal fel tak pakhat Yohana nana nupui hualani ti chu an sia danani bokani chu Toledot Yesu ti buwa an soidanani ya Isua chu mari fapa ni ti chun pomani adot le chuanin Isua chu man lai le tun laia Juda te poin Rabbi kan ti mai zirtir tular tak ani ti an poma masela Mesia ni te ro chu an hnol thungani tin Isua hianin zirtir tam takanai ti hin ringa man lai Juda te thuzia ka tanga alandanin Isua hianin zirtir tam takanai ti achianga Talmud chuanin heng Isua zirtir then khatte thi dan hi a record ve bokani tun lai Juda ten Isua chu an hmu hniam le an hnual suat viau lai hianin hun masalama kha chuanin hetiang hi ani vek bik lova kum zabi pakhat na le pahni na lai vela Juda te le khabu kan ti don nge ni an li threichar ang chi kha chuanin Isua chungchang ne na in kung kai thil kha a thalo lam chu tlem te chau a om ni in an soini Isua chu zirtir tu lar tak le anung zui tu te le ama do dal tu te po in an za tak mai ania a om zia chu mi za kai tak mai ani ma se Christian na alo dar zela Isua pathian na khovel sia ta puan zar alo ni ta ka kanin Juda te do dal na chu alo ir suak ta ni ti chuanin di sang khatalo ni meu chuanin Juda te chuanin ti du da na an tok na sa ta hlea chuta chuanin Christian na lo lian zel le Isua wanga khanin an pu ta ni tin Isua hi thil mak ti theya an ngaya Isuan thil ti theina anei chu pathian atanga anei te ro chu an pom lo thunga ram huai thil ti theina angin an ngai ni Talmud a record ani dan chu hetiang hian Isua chuan do ya mang thina Israel mi te chu a hruai peng ani tin Isua hi Mesia ni ti pom lo ma se Mesia nia in chal tin an soim bokani hei he Isuan wal out takin ama nge hianin a in chal nin Toledot Yesu ti buwa tarlan ani tin a thi na chungchanga hianin cross a kanin khen be ani ti hi Juda te record atangin a hriat thaya Talmud le Toledot Yesu hianin Isua ti hlumani dan hi an pom ve ve a ma se a tho le thu ero chu an hnol ve ve thungani Isua zui tu ten Isua chu thi na hnia tho le angin thu an the dar ti hian soidan ani a man lai Juda te khanin Isua tho le thu hi an hnola Isua zirtir te khanin Isua chu tho le angin an soya achan chu thlan rok an hmu wangani an tia Toledot Yesu ti buwa hianin thlan rok an hmu chu alo ruwa chan soifia tumin huan en kol tuin Isua ruang chu alo thukru nin an soini hetiang hi Judaism a Isua chungchang an soidan chu ni Christian phirna tange ro chuanin a oi om lo mai pialama thil ni theilo ni na langa engpo ni se kha Juda te thirna atanga Isua chungchang an hmu dan chu ani adot le chuanin Islam sa khuwa Isua an hmu dan hi lo ngai thale taila achanin Islam sa khuwa Isua an rin dan chu kan ti suwa to kha ngai thato kan om chuanin kan shedeu nual tura ngai taila
Islam sakhua kan ti mai hi Arabian Peninsula kanin kumzabi pasari na vela zol nei Muhammadan amu chua ania Christian sakhua le Juda sakhua local swalta ka wanga pathian pakhat biak na sakhua siam thatna tur ni na chala chuta chuanin anma ni sakhok kal phung atanga thirna in iswa chungchang an thirna po an nei ni an le kabuthiang lim Holy Quran in a soidan chuanin iswa chu hetiang hi nia ama sabera chuanin iswa chu nulathiang hlim laka piang ani Quran chuanin mari chu maktak maya naw apai ma kanin nulathiang hlim ani thu soya chu baka ala le mari in biang na chu Qurana zialan ani helaya hianin thil pakathan soifia ngai chu ala hanti hianin then kha chuanin kan lo hel rengot mai thaya Arabic tonga pathian an soina ni mai ani mizote po in keima ni tongin pathian tia soina kan nei ang hianin Arabic tongin pathian soina tan ala tian manga chu Islam sa ko hianin pathian soinan an man som zel tani Hebrai tonga elawa ti te Elohim kan ti tenen khanin ainang renga Islam sa ko pian ma dai khanin Christian ten he thumal hi pathian soinan an lo mang thina thutlung tharbu Arabic version then khat kutziak anti mana script ang chia te khanin ala ti hi pathian soinan an lo mang thin ti an mu chuak boka Muslim hovin ala chungchang an zirtirna wangin ala ti thumal kan hmu dan hi a he ta deuh ni hian alangani ti chuanin mari chu mishing inrolna tila mi patel lo khanin nawa paidon ti kha shilania chu Quran bung som pakwa chang som paria tatanga som ni pahnia khanin tarlanani ti chuanin Muslim ko vela hianin iswa hi an da sang hlea legend pakata an soidan chuanin Muhammadan kaba pathian dang telim zongjong ati chiat lai khan mari le nausen iswa lim chu ati cheve du lo ni nan soya Islam sa ko hianin iswa hi ngai san le za kai alani renga tun laya Muslim ten iswa ming an soi hianin Hazrat Isa antia chu iswa za tinania ani lo le Isa alaihi salam antia hei hi chu kan mu fawang sap tonga chuanin peace be upon him tinani Muslim ten iswa chu zol nei le pathian tirkau anga an za viau rual hianin hemi bak pia lamero chu ani an ring lo thungani a zia chu Christian ten pathian fapa pathian na nei anga kan rin ang hi chu an pom ve lo tinani chu Quran bung li chang za som sari pakhata khanin tarlan ania chu wangin iswa an mudan chu pathian zol nei poimo tak pakhatania zol nei poimo berte zinga mi ani ti chu Quran bung ruk chang somriat panga a tarlan ani tin iswa chu abik takin Israel te ta na tirani ti chu Quran bung thum chang somli pakwa tanga somnga pakhata kan hmuwa chu ti rualin zol nei nung ber chu Muhammad ani an ti ni iswa chu pathian emo pathian fa pai mo ani ti chu pomlo ma se zirtir tu mi fing takani ti chuan poma iswa zirtir na te hi thamwan na le za ngai na in akhat ni nan ringani chu Quranin atarlan dana niya tin iswa hi thil mak ti thayani ti an poma chuta chuanin dam lo ti damte no se na ni laya atong theidan te mi thi kai thau thei tu ani ziate Quran bung ni chang somriat pasari te bung thum chang somli paruk le li kwa te khanin kan muni chupa ka chuanin Quran bung thum chang somnga panga kan en chuanin iswa chu taksa nge in wana alon thu kan huwa bung li chang za somnga pakua kan chiar chuan ro rel na nia chuanin iswa chu ala kianga a omdon ti alang bokani tin bung li chang za somnga pasari kan en chuanin iswa chu khen be ani lova crossa an khen be kha chu a mel an puinin tarlan ani tin nakina iswa hi alola kal le don ni nan sia hadith anti Muhammad thu soila khoma tarlan ani dan chuanin he iswa lo kal le na hi nakin hun turania Muslim ten an bai saidana chuanin iswa hi Muslim angle Muhammad azui tu angin alo kal le dona Islam sa khua ron choi sang turin aniang antini soitongin Christian zongjong po kan rin danai nang chuang lawa chu tiang deuh chuanin Muslim zongjong po an rin dana thum hun vek don lo ti chu kan sianga heng hi an mani le khabu atanga alan dan chu ni ti chuanin Muslim rin dana iswa chungchang kan soilai mek hianin Muslim sa ko peng tila an pol chuak ve niang chu Ahmadiyya anti ho te rin dan soi vele ngal taila thawme anni hi kumzabi som pakwana chonulama Mirza Gulam Ameta mu chua pol annia chu wangin aming choi hianin Ahmadiyya ti anni Ameta rin dan chuanin iswa chu cross a khen be ani khanin adam chuaka anhuwa India ron kalin zol nei angin thuwa ron shilani ti hi nia ti chuanin Ahmadiyya movement anti hi
hlom ni angin a then theya kadani anti ameta zol nei anga pom tu tele Lahore anti ameta chu Islam siam thatu satlia anga pom tu ten ni chung Ahmadiyya movement in iswa chungchang an shilfia dan chu hetiang deuh hi ni iswa khanula thiang hlim laka piang ani mai thei ti nia Ahmadiyya Muslim te hianin Christian ten iswa kan ti hi nula thiang hlim laka piang ani an ringa chuti rualin tam tak chuan an pom lem lo ni nula thiang hlim laka piang ani le ni lo hi an rin na konga thil tul ber ni in an shelem lova chu wangin mimal ngai dana ain ngat le ni traditional Muslim ang thau khanin iswa chu atak nge ya om le zol nei ani tian poma pathian emo pathian fapa ti lam chu an hno lani zirtir tu mi fing takani ti an pom boka Palestine atangin India aron kala thu ashilani antia tin iswa hi use asaf ti in an kava iswa kha thil mak ti theiani ti an poma mak tak maya dam lo ti dam thei tu ani antia chutiang chu ring ma se a tho le thuemo Muslim pa ngai rin dan anga second coming chungchang ero chu an pom lem lo ni second coming chu te khin thuang dewa an nga ya Mirza Ghulam Ameta laulan na entir tu ni nan ngai ni iswa kha crossa khen be chu ani nge ni tian ringa Mirza Ghulam Ameta soidan chuanin iswa khan crossa khanin ashiat na ahlawa tela ni ko shelawin oma thi ang de rin alangani tina soya helai chungchang an me bel na ni lang chu iswan thuthung thara zona ngapui ko chunga a om angin mishing fapa hini thum le zan thum lei ko chunga a om bok turani tia zona sin chiana a soikha ni ina langani an ngai dana chuanin khata khan zona kha athi silova chutiang deuh chuanin iswa kha thi angina langa ni ko shelavin a om mei zo kani an ti ni bera ameta soidan chuanin iswa chu cross ta lak thla kani khanin a hliam te chu shiak te hnoin en kolania anua azirtir te hnena ain lan lea chumi hnuwa chuan Afghanistan ale Kashmira azin kuala azirtir chhun zom zela damlo te tidamin atopa chuanin kumza som hni mi ni in India athitani antia Srinagara phum nia rin ania tun thlengin iswa thlan nia an soipo mu turala omani adot le chuanin Bahai haurin dana iswa chungchang hi lo bi le taila anni ho hi Bahaula pathian chia hlo nia in chalin kumsang kanzariat somruk pathuma adin sakhua annia Bahaula chuanin sakhua zonga hianin pathianin achia hlo te mangin in puan na alo nei to thin ti azirtira tin ama hi pathian chia hlo nu nung ber chu ni in ain soi bokani Bahai hawin iswa chungchang an rin dan chu hetiang deuh hi ni iswa chu nula thiang hlim laka piang ani tian ringa kharau thiang hlim laka mi ti an pomani iswa khanin pathian tan thu a soi thina chumi omzia chu tongkam danga soi chuanin iswa thu te kha pathian thu an ni ti na ni iswa chu zirtir tu mi fing tak mai ania athu soya te khanin pathian atanga chuak fin na ril tak taka omani iswa khan pathian na le machine na neya hei hi chu kan thu thiam ome bible mi ang deuh khani tin iswa khanin thil ti theina aneya thil mak ati thina damlo te ti damin middel te mit ati var sak thei an ti ni tin iswa kha cross a thi in mishing pluto te tlan na turin athaule ni nan soi ve bok iswa chungchanga chuanin Christian na ne na danglam lutuk lo ni na ngai thei ome khovela sa kho paber pola ngai Hindu sa kho a hianin iswa chu tunge nia an ngai ti hriat lo tum le don taila Hinduism kan ti hi kumbi si zabi som panhi na tanga paruk na lai vel atanga lo in tran ni tura ngai ania tu mu chuange tia han soi turin mimal ming soi tura omlova Hinduism a hianin chi sang sang hi atama ngai dan sang sang le in thlau tak tak hi atam em bokani chowang chuanin iswa chungchanga an ngai dan po hi soi thiam har hle maya Hindu ring tu te timaila he sa kho zui tu te hianin ngai dan sang sang an naya tuna kan soi tur po hi thren khatero chuanin an ring lo hlom tap thei bokani iswa chu mi thiang hlim pakhat angin an poma Hindu tamper chuanin tharau lam thil ang chi hi chu an nung changle thil ti dan atangin an te thina in ngai tlom na mangai na tharum tho na tel lo ma ni in pek na le in pha hniam na ang chi hi hetiang nung chang tha te hi chu an ngai sang hle thina chu tiang mi te chu mi thiang hlim sadu tia hriat an ni thina ni hetiang te na tanga thlir chuanin iswa chu mi thiang hlim anga ngai chu ani thei ni iswa hi zirtir tu mi fing tak le ro pui tak angin an ngai theya
Hindu tam tak chuanin Isua zirtirna te hi an zain an ngai sang hle a then khat chuanin heng zirtirna te hi an ma ni nge in an nuna an seng lut thin ani entirnat Mahatma Gandhi po khanin Isua hi a zirtirna kha angai ro pui hle a abikin tlang chunga thu soi kha Isua chu atak taka om ani ziale Isua shim lam kha tui pui te chiam lo ma se kan ti don nge ni ama Isua chungchang shim kha bengkon lutuk lo ma se a zirtirna kha chuanin an hne hle ani adang po soi tur tam tak chu an omanga tin chu ba ka chuanin Isua hi pathian ni ve ngai an om bok ani kan hriat angin Hindu te chu pathian tam tak betu an nia chu tiang pathian tam tak zinga chuanin Isua po pathian pakhat ni ve handa chu an har sat lem lawang ti chu a hriat thaya chu ti rualin kainin kan pom dan nen chuanin adang hle ti chu kan hriat thiam atul ome Isua chau hi pathian hne na kalna kong om chunani ti lam kha chu an pom lem lawa tin pathiana an ngai ve tia wangin an be ve ti na lam kha akok lem lo ni chuti a hnekin Isua chu mi fam kim perfect kan tiang chi kha ani ti an pom ti na ni maya Isua chu mi hring zinga pathian kan ti don nge pathian mi hring angin an ngai ti na ni chu tiang ang chi entirna chu Rama Krishna le Buddha tiang deuh kha ani ber ome a om zia bera chuanin Hinduism a kanin pathian angin an bia ni lovin namdang pathian emo pathian ni ve tho ang deuh khanin an ngai ti na nia ma se kan soi to angin Hinduism a hianin ngai dan sang atama an vaya an pom dan ero ani don lo ti chu shetel taila rual khai taka an pom dan chu hria ta har hle ni Buddhism a an pom dan lam lo en le taila Buddhism kan ti chu Siddhartha Gautama zirtirna in ngat sa khuwa ania ani hi BC zanga somruk pathuma tanga zali somriat pathum vel borami kha ani ome Buddhism a po hianin Hinduism ang tho khanin ngai dan hlom khat soi a har sa hlea om na mun na zirte po ni mai theini sa ko kal phung sang le rin dan le ti dan sang a om theya Isua chungchanga po he tiang hi ani tia Buddhist zong huwa pa soi ngot thei ani lo ni Buddhist tam takin an soi dana tangin Isua an pom dan tlang pui chu Isua chu ti wara om mi hring ani an tia Buddhist tam tak chuanin Isua nuna mani in pek na om tele ama mo tu te ta na tharau lama khongai na alantir ang chi te kha an pomin an za hetiang thil hi Buddhist te chuanin hlim na le ti warna mu theina tur cha bi ni nan ngai ni hemi wang hianin Buddhist tam tak kumza bi som palina Zen master Gasan Joseki po huam telin Isua chu ti wara om mi hring ni nan soi ni tin Isua hi zirtir tu mi fing takani ti an poma a zirtir na te hi an za in an da sang hle ni abikin then om ko veng te mangai na chungchang kha ani zuala ngil nei na le ngai dam na apoi mo zia alan tirani Isua chu nun kong dik tak thlir thiam anga ngai ania a zirtir na chuanin mi te chu thu dik pom turin apui thina ni Buddhist trend khat Dalai Lama som palina po telin Isua chu bodhisattva tin an poma chumi om zia chu midang te that na tura ama nun hlana rong bol tu tina ani thei ome Isua chu zirtir tu ro pui tak anga ngai nima se pathian na nei anga ngai chu ani chuang lo ni Isua chu mithiang hlim angin an ngaya tuna Dalai Lama nilai mek hianin Isua chu mithiang hlim tin a soi fo thina ni ani na taka chuanin Dalai Lama hianin Isua ain Buddha hi ada sang shan bik chuang lo ni khatiang kha sa khodanga Isua chungchang an pom dan tlang pui chu ania mihring kan in ang vek lova chu wangin an vaya an pom dan diak ero chu ani bik kher lawang chu ti rualin an mimal pom dan chu thusan ni se atlang puya an mu dan chu ani ome tuna kan han soi aya she zau zok le she thuk zok te po kha kan omin a rin oma chu ti rual chuanin tuai motalina kan lo hlok pui takin ti thil thuwa kan han da ve le ni e ole khati song kha ni le phot te se